Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde Gönül-Gönülden yayını. Ve men sizlerni bugünkü misafirimiz tanış etmege isteyim. Bu Kırımda nam kazangan sanat erbabı, çalgıcı, Kaytarma ansamblının sabık müdiri Firat Ağa Memetov. Selam aleyküm Firat Ağa. Aleyküm selam Elmas. Firat Ağa, biz sizni көрмеге pek memnunmuz ve bilesinizmi, men sizin icadınızı hatırlayım. Men hatırlayım nasıl siz çalaydınız ve daima ayretте kalaydım. Firat Ağa, ya sizin icadi yolunuz nasıl nağmelerle başlangan edi? Bu en çukur desem olacak balalıktan, endi bugün yaşıma göre çukurluk desem olacak babama. Bitam işte babam anası. Balalıktan her sefer görgende dangalak türküsün yırlaydı. Ana şu ne kadar ozum akılımda bolsam, şu akılıma şu türkü kalgan edi. Birinci öğrengenim de şu türküden başlangan edi, dangalak türküsü. Ondan sonra yavaş yavaş babam çalgıcıydı, toylar çalaydı, evde kese tek arançık yaş edi, o da akordeon çalıp. Onun ardından dinip başka türküçükler koluma gelişse öğreneydim. Babam onu duyup bana pianino al bergen edi balalığımda. Son men on bir syomka bolganda aytkan edim, kemani al bergen edi bana. O kemanede de birinci türküm şu dangalakını öğrengen edim ozum çalıp. Ama öyle bir hıyın nağme dangalakını çalmağa kemanede bilesizim. Nasıl bu işini becerdiniz? Çünkü bizim gençlerimiz yıllarga kelgende onlar daha çok güzel Kırım yerini daima icra ettiler ama siz öyle kıyın nağmeden başladınız. Ne de o kadarlık ananı sütünden geçken bu nasıl desem olacak hem çalgı hem duygu müzika tarafından bir şey geçken son bizlerge ağır olmuyor, balalıktan da olmuyor. Bizim o kanımızda var. Onun için dangalak türküsü pek ağır türkülerden aytmam ben onu. Onu bir doğru ritması var. Ağır değil. Onun için başkaları da onu çalıp olup keter. Güzel Kırım bu yaş türkülerden, bu 60 kaçıncı yılları çıkan Vetan türküsü, onun historiası pek interesne. Ama ne etayım, bugün en aytılı Bimnayın boldu bizim halkımızga güzel Kırım. Dilber türkü. Ama tarihini bilesiniz mi bu yerine? Şimdi herkes güzel Kırım'ı tekrar yırlamağa başladı. O kadarlık birkaç tane tarihi var onun. O men akılımda nasıl desem sizge, onu Samarkand'dan bir kadın kişi yazgan. Adın akılımda yok şimdi. Ama ondan son o yazganda birinci varyantı başkacaydı. Bugün tekarançık profesyonel taraftan çalgıcılarımız, ustalar başladı. Tekaronozundan koşalar, jırcılarımız endi başladı okup gelip onlarda diapazonları balabanca bolgan son olar tekaran da dengiştirip başladılar şu güzel Kırım'ın. Ama birinci doğma türküsü başkaca iştirak etliydi. Onu melodiyası da başkaca tekarançık edi. Ondan akılımda balalığımdan çalıp kelgen son. Men özümde bir 3-4 kere onu dengiştirgen edim çalganda. Bana nasıl yüreğime yaka, öyle milizmatikalarını bolam, tekarançık nasıl desem müzikalni yol tarafını dengiştirmege küçüğe köre. Firat Ağam, ya muzikaga kelgende sizin en parlak tesoratlarınız nasıl? En birinci parlak degendayin balalığımda balam begenesin bu kemaniye çıkın diyen edi. Begenem. Stisni şunda ketirgenim. Yalan etesin, ketirmesin dedim. Ben küçükene balaydım. Şunu ketiririm balam dedi. 2 kilometre vakti maşinalar 60 kaçıncı yılları yok. Centerge barıp babam kemani o ketirgence bir yarım saat geçkendir bekim. Bekim daha çok. Ben evden çıkmadım. Ben bekleyip oturdum. Ben o kemaniye çıkın görgende ana aklımda da bilmeyeyim nasıl olup men onu çalmada bilmiyordum. Kolumda da tutmadım ama pek istegendirim da o kemaniyen.
ана ақылымда şu қалған. Ama men bileyim bugün de siz kemanesiz öz hayatını tasavvur etip olamaysiz. Daima çalarsanız kemaneniz daima elinizde. Kırım Tatar halk muzikamızga kelgende mına siz kemane çalasınız. Halkımız bile kemane için tım-tım avalarını bile. Ya diğer avalarını kemane için nasıl diğer avalarını kaydetmege mümkün? Tım-tım bugün bizim halkta nasıl desem Венгрлерде чардыш монти. Чардышлар çok. Hepsine чардыш монти yarашқан. Bugün hepsi onçala. Bizim halkta da mana bu tım-tımdır. Tım-tım. Bilem çalma, bilmeyim çalmağa. Nasıl çalmasa da tım-tım deyip onu çıkıp iştirak ettiler. No, ama kemanede pek çok bizim nasıl desem sozulgan yürekке tasvir ettirgen böyle bir türkülerimiz hem yırlanaydı o türküler hem kemanede çalınaydı. Başka instrumentte gelişmeydi o. Öyle türküler Erzurumluk olsun, Nargos. Men en sevgen türküm kemanede çalıngan onu Nargos. Nargos bek onu yaxşı kemaneci çalsa yüreğini aş çevirdi. Onların o gelişi. Ama başka instrumentlerde de çalma gelişiler olar ama olmay. Mana men sayam ki böyle Arafat Dağı'nın kemanede çalamazsın o kadarlık. O bek kas yürekke yakmaz. Turbada çalmak gerek onu. Dağ tepesine çıkıp nasıl desem. Ama Nargos nazik kemane çalmak gerek. Onun için kemane türküsü. Onun sözleri de var. Bek güzel sözleri var Nargos'un. Bugün bizim ballar men bek kıvanam, bek çok kemaneci ballar, yaş ballar bek güzel çalalar. Mana men her sefer internetke kirem, bakam, dineyim. Cidden nesin begenim temeline çalışalar. İmine bugün o kadar nasıl desem Tatar temeli kemanede nasıl çalıngan o soңғы hocalık etken Enver Ağa'dan kalgan edi Şerfendinov'ten. Bugün onu yerin algan çalgıcı kemanede men sayam ki Elmar Bey. Ziyedinov nasıl desem olacak. Mana men ozun kemaneci olarak bugün ondayın halk geliştirip nazik çalgan birisi çalamay. Ama başkalarında Ozlerin aytқандайын озлерин эшечиги бар. Озлерин bir технический возможностьлери бар. Кто-то современный, mana bu estradalığına folknen koşa bek nezetli bola. Bek öyle çok eksperimental muzikalarımızın geliştirgen her birinin ozun yerçigi var anda. Her bir çalgıcında ozun yerçigi var. Ama Kırım Tatar olmak gerek bunu duymak için. Bilesiniz bizim Kırım Tatar muzikamızın ayrı bir özgünlüğü var. Mağa daima meraklı ne için öyle ola kaytarmalarına alsak, diğer milletvekilleri onların yaxşı çalıp olamaylar. Buna Kırım Tatar muzikasının özgünlüğü hakkında ne aytabilirsiniz? Mana men başından siz bana sual bergen ediniz. Men aytkan edim, anаны sütünden geçmek gerek. Onu ağlamak, çalmak, bilmek için. Ya ki öyle profesyonel olmak gerek ama bilesim çok çalgıcılar mana men eşitmekçi bilem bir orkestr dinlegen edim современный grek dirijör oğlanı bütün dünyadan en aytulu çalgıcılar. Onların arasında Ermeni kemaneci. Yanında Kitay kadın kemaneci oturaydı. Ama ya Meksikanец, ya İspanец duduk çalgan edi. Ermenilerin duduguna. Şu öyle çaldı ana o dudugun. Ben beylesem ki çok Ermeniler de vasıfçatsa eder edi onu. Ama son historiasını öğrengende, dinlegende 2 yılım, 3 yılım yaşagan Ermenilerde. Öğrenmek için. Gece kunduz öğrengen. Ana öyle soyu olsa bizim havalarında çalıp olur. Ama başkalarına geç kaldılar. Ana sütün emmegenler olar ana o geçmek için. Rusça ne diyorlar?
генетически, наверное, должно переходить и музыка, и язык, и все остальное, как бы, понимаете? Онайын олмақ керек. Татар музыкасыны қайтармаларын ойлай бір мурекеп бір ритмі бар, оны да дуймақ, сезмек керек. Дуймақ керек. Дуймақ керек. Да не айтайым ки, мына evvel заман çalgıcılar революциядан огне чоқсылары темелден чингенелер çalып келген. Олар бек güzel çalалар. Бүгінге барғанша темел оларда қалған. Я не үшін оларда ойлайды? Насыл сіз түсінесіңіз? Не үшін çalgıcılar дегенде біз чингенелерін дайыма қатырлаймыз? Олар олман olsa бұл біздің түркілеріміз бізге келіп шықмаз еді. Олар çalgıcı еділер, олар çalайдылар. Біздің халық өзінше ерде қауыштырмақ, жеңке бармақ, ана онлайн зейнатлар оларға керек еді. Талашмақ, жерде қауышмақ дегендайын. Ама çalgı мәселесіне келгенде олар не үшін тұр саяйділер олмай жақ. Масқаралық ана нелері çalsınlar деп. Onun үшін біздер бүгін чингенелерге Алла саулығын демек керекміз. Өзіміздің қырым татар нелеріне. Олар сақлап келді, и бүгін олардың білген түркілерін біздер білмеймек. Бүгін барғанша. Onun үшін мен неден башладым бұл лафын? Evvel zaman бүгінге біз саямыз мана Güzel Kırım Halk Türküsü дейміз. Çok sayıda Halk Türküsü оны yazған бір қадын күші. Келіштіріп yazған. Şu türkülerinde çoksun bolsun, nargoz olsun, onu birisi yazgan da bir vakitte. İlle yazgan. Onun için onu adı kalman olsa da nargoz deyip kalgan, halkına yazgan adam kalmasa o vakti bek öyle gрамотный dügülediler, onu notaga geliştirmeydiler yazmak için. Kompozitorski konservatoriyalarında bitirmeydiler o çalgıcılar çaldı. Ama olar, mana çıkarsalar türkünü, başkaları олар çıkargandan öğrenmek gerek еді. Mana men yazdım, mana men çalgandan sen çalacaksın. Bir vakti Cemil'den laf eteydik, Cemil Karikov'ten, o aytты, все происходило из-за безграмотности нашего народа деген еді. Ama men pek öyle безграмотность была везде, будем говорить, çok yerlerde. Ama çalgıға келгенде мен айтайым бөле чингенелерде, оларда да бір соревнование болайды. Технический болсын, ритмический болсын. Вот оле фырландырайдылар анау ритмасын. Огрен, мана шоле огрен ежесін. Ана он үшін терс шамарлы, терс ритмалы, бүгін безграмотность деп сайғанымыз, олар ең қаздан оны әзірлейді, чтобы бір аламайды. Талант olmak керек еді оны огренмек үшін. Onun үшін бүгін кече оле яқшы çalgıcıların арасынан bu türküler bizge kelip kaldı. Например, öyle kite, например, 3-4 takt 7-8 olsun, 7-8 deyimiz. Ortasında 2/4 olak, son kene kite 7 tam. Ana öyle türküler var, öyle avalar var çoksu. Ama aytalar безграмотно, bunu jiştirip sozmak gerek. Ya o nezetin bozada. O evvel zaman 200 yıl olan mı? 300 yıl olup bizge бүгінге келіп шыққан, bizler onu şunu alıp ütükten tegizleyeceğimiz деп uzayacağımız nezetin. Onun koloriti var, onun ayrı bir damı var. Onu doğru aytasınız, tek çingенелер öyle becere bilirler, çünkü onlarda genetika деген şey var. Genetika bek güçlü şey, bek güçlü, ona bir yana bağlamazsın. Mana evvel zamandan бүгінге mana çok ballar drampetiler çalıp başlay. Deneyim, технический aşaylar ana o drampeten. Ama oturganda konşumuz degendayin ters şamarçıkın bregnanesin koşa nezet başka. Boldu. Ana sana genetika, ana sana talant. Buna delir Kırım Tatar muzikasının zenginligi, özgünligi. Ferhat ağam, siz toylar çalıp kelesiniz ve gençliginden toylar çalasınız. Aslında özünüz çalgıcılarından, ailesinden kelesiniz. Buna o vakitleri toylar nasıl geçeydi? Çünkü ne için bu mevzunu sizden laf etmek isteyeyim? Çünkü bizim halkımız nasıl vaziyet olmasa bile toylarga o kadar dikkat ayıra. Toy degende halkımız dünyanı unuta, ama toylar yapamını o vakitleri toylar nasıl geçeydi?
Evvel zaman біздің тойларымыз, мен бір кере айтқан едім бұл меселе үшін. О бізде hem театр еді, hem концерт, nasıl desem, концерт meselesinden. Bütün şey bu toyun içindeydi. Şakalar olaydı, çeşitli artistler gelip evvel zaman ki soylar bolsa çağıraydılar, şaka nemelerini geçireydiler. Nasıl desem, çalgıcılarga uzun bir почет yeri var edi bu toyun içinde. Evvel zaman çalgıcıların 2-3 türküsün bilmesen, türküga bek kulak salaydılar, halkımız çağırmaydılar. Ne vakti öğrenir, sonsuz bunu çağırır toyu çal. Nasıl dülver çalmasan da türkülerini soraydılar. Demek repertuar olmak. Repertuar olmak gerekedi. Bek güçlü. Bizler hazırlanıyorduk ama yetiştiremedik o evrişige. Ama bizge de yeteydi çalmağa toylar. Son nasıl desem, o zaman çalıp bolduraydık biz. Çalıp bolduraydık. Ama çalaydık. Şimdi oturup bolduramız. Бүгінгі күні мұтлақ сізден лаф етерік, ама çalgıcılar repetisiyalarını geçirediler, öğrenediler. Bugün zaman bana bilirsin. Ama evvelде. O vaxtda da bir zaman öyle olgan edi. Formalar peyda bolgan edi 80-ci yılları. Одинаковый көлмечиклер olmak gerek. Ona da bir kulak salып başlan edi halkımız. Yaraşıklı olmak gerek edi çalgıcılar. Ama çalganın begenseler, men bilesizmi nasıl aytmak gerekim, çalgıcılar öyle çalmak gerek. Cemaat endi toyga kelgende kolları karmanda kıtıklanmak oturmak gerek. Ne vakit kese de paranı toksun. Ana öyle çalmak gerek ediler çalgıcılar. Ama kelgende kolu kırmedim. Karmanına zat çalgıcılar kelişmeyim. Mana men ozum toyga baraydım. Çerçik çalgıcılar bek güçlüydü. O vaxtda ana Haytarmada Raif Aliyev on gruppası bolsun. Son Reşat Bey rahmetli klarnetist Şevket ağamız işte kemaneci Ferganski знаменитый олардың gruppası peşraf edadi. Olar çalganda men aşamaktan nemeni unutaydım. Araydım, oturaydım kolonkatı bine bile kollarımı toplap dostlarım çağırat. Timeniz ma dedim. Öyle yaraşıklı çalaydılar olar. Ana, olar çalgıcılar edi. Ana öyle çalmak gerek edi evvel zaman. Şimdikini laf ederik, ama böyle sualim peyda oldu. O evvelleri milli hareketimizge kol tutmak için öyle vatan oyunlarını yapaydılar. Bakında da biraz anlatınız, çünkü bugünkü kunde de bu pek aktual. Toylar öyle tantanalı geçirili, ama bu adetini, vatan oyunu biz unuttuk ve bugünkü kunde de milli hareketimizge destek gerek. Vatan oyunu, men akılımda bolsa, men endi samostoятельно çalıp kelgen 80-ci yıllar olsun, sonғы 70-ci yılları her bir balaban toyda vetan oyunu olaydı. Vetan oyunu olaydı ki o oyunlarga bütün cemaat ayak üstüne turaydı. Ayakçı kıskaca oynаңыз, sabahını tapacağımız, daha toy başlamadı. Degenden şakalar aytaydılar. Cemaatimiz sevedi oynama, o akılından da çıkar, vetan oyununa çıkan. Çıkıp tez yapıştırmağa, hepsi yetiştirmek. Ana ondan balaban uzun vetan oyunları bolaydı. Halk bek ayak üstüne turaydı o vakitte. O vakitlerde aklında çıkmaydı Kırım meselesi. Bizim vetanға bek kol tutkan o bizim liderlerimizge ağırlık olmasın deyip hepsi ayak üstüne turup. Halkımız öyle Kırım'a kaytmağa istegen edi. Bek istegen edi. Ana men akılımda bilesім ne, Mubarek çıkkan edi ortaga. Считанные люди поехали туда, кто за деньгами, как говорится, ақчы қазанмаға. Ama менің ақылымда бар öyle çok кісілері күтмеділер. Ерлер насыл предлагали и должностя, как говорится, çok etmediler. Vetan dediler. Çöl içinde nasıl vetan olacak? Ozumuzun vetan.
Ama en esası mana vatan için insanlar pek fidakar edilir. Yerde toylarda bile milli hareketimizge akçı toplayediler. Ve bugünkü toylar. Elbette ki bugünkü toylar siz göresiniz nasıl bugünkü toylar keçi pek öyle tantanalı vaziyetimiz kıyın bilemiz ama toylar pek öyle parlak geçirili kimlerini anda tek görmemek mümkün. Mesela 2014 senesinden sonra bilesiniz Feratağa başladılar davet etmeye Kafkaz'dan artistlerini. Onlarını Kafkaz'dan getirirler bizim toylarımızga. Bunu kabahatı kimde? Niçin öyle ola? Bunu kabahatı ana babalarda. Kimde olacak? Bizler de çalgıcılarda, bizler bugün tırışamız. Mana, men başından aytım, yaş oğlançıklar, kemaniye çalalar, mana okun dayanamadım, maşallah deyip yazdım. Uli nazik çaldı Tatar havasını, uli Tatarca çaldı, 20 yaşına oğlançık. Onu pişmek gerek öyle çalmak için ama onlar tırışalar ona. Kafkaz diler. Niçin Kafkaz? Çokça şarmankanı aylandırsınlar. Ana o şarmanka toyga ne kadar çok aylandırsalar o kadar Kafkaz, sonda başkaları, son balları Kafkazga şiir nemetken ayın olgan son. Bizlerin çalgıcılarımız bugün hem hazırlık görürler, hem çalgı meselesinden osiler. O da bir taraftan yakşı oldu bana bu. Nasıl desem, ben her sefer şunu akılmalaydım. Şarmankalar peyda bolgan. Ben onlara şarmanka diyeyim. Anlaşıldı. Yani notebooklar. Notebook şarmanka. DJ'ler. DJ'ler. Çalgıcılar tekaran repetisiyalar etip başladı. Küçlü. Yanı türküler hazırlayıp başladılar. Niye? Çünkü konkurensiya çıktı ortağa. Живой muzikant çalmak için güzel çalmak gerek. Onun için отдельный gruppalar onda kasvetleri yok. Öyle gruppa olsun, bana hayat olsun, bayram olsun, Yeşilada olsun gruppalar. Ne atsılana gruppada Belagorsk'ten. Güneş var, Güneş. Yaxşı ballar, çalgıcılar, ballar. Diniysin, kuana bana. Oli toyga men bararım. Bana muzika dinlemeye. Men toyga baram muzika dinlemeye. Ya bizim halk öyleydi. Evvel zamanda nasılydı? Türkler zakaz edildiler. Muzikaga keleydiler. Aş yemek bir yerde barıydı. Ama yaxşı çalgıcı çok şeyin bilgeni az idi o vakitlerde de. Şimdi de şu. Ana onun için yavaş o'zini profesyonal taraftan ko'tarmak keraklar bizim ballar. Men bermesem şarmankalar da joylar. Meni ne hasvetlendirdi? Gençlerde merak yok. Mana evvelleri eski halk yırlarını pek isteydiler toyda icra etilmesini, çalgıcılarından talep edilir. Şimdi yaşların merağı yok. Bu kimden bağlı? Ya da çalgıcılar çalmaylar. Eski mana Arafat dağlarını menim gamdan azat eyle, veylах. Döneyinin bir передачаны baktım, sivil Albar'da ATR kanalında zapisler ailede toplaşıp Tatar tiline. Ben her sefer aytam, anan sütünen degene, anan sütünen olmaktan gayır, ana baba tekaran çıkona kulak salmak gerek balalığından. Siz bana şunu doğru ayttınız, Kafkaz artistlerini çağıralar. Ya o ballar endi özüne kelgende evinde Kafkaz türküsünden gayır başka bir şey o işitmesi kim çağıracak o bala? Kim isteyecek? Tatar havaları, mana men internetke kirem, mana siz Putin aytkan havaların Arsen Osmanov okun eski türkü yaxşı çalgıcılarını toplap her sefer bir yanı türkü halk türkülerini çıkara. Güzel yırlay. Kelişkenleyin. Öyle ballar çok. Ama onu evde dinlemiyorlar. Ne? Çünkü ana babalarga şimdi kasevet olsaydı tekaran çalgıcıların tutmayıp şarmankan tutsalar da para kazansalar. O çalgıcılardan o kadar para kazanamaylar onları. Öyle ola ki işte o inakda çalgıcılar daha yaxşı kazanıp gidiyorlar. O nasıl desem öyle toylarda. Şimdiki ne olmasa ana babaga bağlı. Evde mana bala
балалығынан көзшігін açtım татар түркілерін дейнесе, Кавказ çalgıcıları bizim toylarda olmaz. Tatar çalgıcıları olur. Mana men балалықтан eşitip келгенім onu. Bir türküm babam пластинка айландырған кішкене білей чемоданчыққа ошаған бір неме кетірген еді. Современный еді babam. Ең дейнеген современный түркім білесіз насыл еді о вақытта? Ең популярный Робертино Лоренти. Jamaica не шо? Она оны еже күндіз айландырайдым мен. О вақытта как раз он... Güzel Türk. О вақытта 15-16 yaşına еді, мен кішкене бала едім, шо ержі бала олып. Ана вақытта бек популярный. А уяны hepsi Tatarca еді. Bizde de şehrim Tatarca oldu ama şimdi doğru aytasınız ailelerde daha çok Kafkas havaları, maşinalarda Kafkas havaları böyle biz halkımızını kayıp etemiz. Yırlarga kelgende, bilesiniz mi? Biz şimdi yırlarını hatırladık, laf etkende ve her bir yırını ille bir bestekarı var. Bazı bestekarlarını bilemiz, bazı bestekarlarını bilmeyimiz. Mesela Kel Rustem'in yırını bestekarı İlyas Bakşış ve diğer yırlar var. Ama buna Zemanevi vaxtda Zemanevi yırlarını alsak, biz onlarını gelecek nesiller onlarını böyle icra ederler mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Buna bugünkü yırlarga nasıl kıymet keserediniz? Men tekarançık çukurga kaytayım, tekaran artka da son ana onu keliştirip bir ana aytırım. Evvel zaman demine rahmetli karbam, anam babası çalgıcıydı. Ama o aytaydı, balam men kemaneciydi böyle. Halk kemanecisi işte. Men yırlaydım. O ne vakti kese bana yırlaydı. Zaman türkülerin. Bana ağır edi onu dinlemege. Men yaş türküler isteydim o vakti. Sonra o şarmankan diydi. Ana o şarmanka sözler ondan kalgandırdı ama karbamdan. Bana kemanda başlaydı ana o ağır türkülerin. Karba men kulağıma gelişmiyor. Otur deyip yırlaydı. Ana uletip bütün türkülerini bana sevdirtken edi. Karbam bek çok türkülerini yırlaydı. Ana bugün o sağ olgan olsa jiştir ana o şarmankan der edi. O bir kunluk türküler. Mana bu halk türküler. Ömür boyu seni yanında жүrecek abilarını öğren der edi. Bugün güzel türküler çok olan ömür kıska. 2-3 kere dinleysin. Дегенесің, машалла дейсің, ama 2-3 kereden sonra tekarançık уже solasın, sonra unutasın. Onların yaşayışı современный yaş türkülerin, ama onların arasından bola öyle soyu çıkamana, güzel Kırım olsun, siz aytkanlayın Rustem türküsü bolsun, İlyas Ağa Bakşış'ın. Men belesem ki bugün halkımız öyle türkülerge halk türküsü dese, her bir bestekar ona kuanır. Halk yüreğine algan şu türkülerini der. Ama en mana sonki 10 yılı, sonki 20 yılı. Men onu aytayım ki sizge mana bek aytamjı, mana bir kunluk türküler olar. Mana begenem çıkalar, yırlaylar. Ay maşallah, baksan nasıl nezetli. Ama 2-3 gün keçe men bugün aytamam da. Nasıl türkünü alayım sıraga bek gelişken. Son bizim çalgı meselesinde de çetten çok muzikalar koşulup başladı. Bizim çalgıcılarga tekniski yetişmeyi bizim çalgıcılarımızın bisikarlar yazamay öyle. Halk türkülerine öyle güzel olmak. Onun için çoksa çalgıcılar başlay Moldovan türkülerine, Balkan türkülerine, Rumen türkülerine geliştirirler klarnetke. Türkiye'den çok olar yani bizge benzer ama onların özünün temeli var. Biz onu birden duyamız bu Türk havası deyimiz. Ama bugün Türk havalarından çok bizge kaldı. Bizde cezveler olsun, kızılçık olsun. Hepsi Türk havaları. Andan kelgen o taraflardan. Ama bugün bizim halk ayta bizim Türk halk türkülerini. Ama çal bizim kelki. Çal Azerbaycan'dan geldi. Olsun, bayram olsun. Kelişe bizde. Endi bizim yırlarımız da başka milletlerde kirse yaxşı olur. Kele, men okun dinledim, Amerikansılar yırlay başladı, salgır boyun yırlaylar. Öyle mi? Men okunu internetten bana yolladılar, bir kızçık, Anglisçe tekaran Türkünün ne olganı, kaydan peyda bolganını aytıp, son yırlay başladı.
сіз айтқандай анау тілде келішмей немесе күшіне көре яраштырып йырладым, мына мен қуандым. Мен де қуанырдым, біздің ерларымыз бүтін дүнияда ерланылса. Йырланыр. Алла қысмет етсе, çok түркілеріміз йырланыр, ағыр түркілер де çalınır. Ne için desең, çok çalgıcılar, bir nasıl desем, bir çalgıcıға ағыр аба болса, енді өзіңізді кеманечіс білес, технический рост ола. Ағыр, бір күн чала берсең өгірінген шейіні, адам осмей, бір сырада қала. Ама сефер яңы произведениялар өгіренсең, она да ағырлығын қошсан, сен технический өзің өсесің. Onun için bizim Türkler bugün çok мысленно öğretecek, развиваться edecek adamlar. Ritmический, технический. Men belesem ki. Güzel bir teklifiniz. Ferhat ağam, siz bir çok yıllar devamında Qaytarma ansamblde çalıştınız. Hem de başta çalgıcı, sonra müdir olarak. Aslında bütün icadi yolunuz Qaytarma'yla bağlı. O vaxtlarımın Özbekistan zamanını keliniz alayıq. Siz Qaytarmağa çalgıcı olarak kırdınız. O vaxtda nasıl mühit olğan edi? O vaxtlarını nasıl hatırlaysınız? Men balalıqtan evvel zaman endi soylarım çalışaydı, tizem, endi tizem olgan son engiştem, hepsiler anda çalışaydı. Bizler men balalıqtan muzikaga bek kulak salgan son çoksa konsertke alып baraydılar. Men Qaytarmаны balalıqtan çok artistlerin bileydim, evde misafir de bolaydılar. Ama men kelgende уже 86 yılı men keldim ansamblge. Vaqti rehberlikim Tilaver Bekirov eteydi. O dinledi meni. Aldı işke. Men pek kuantan edim. Dedim, birden ansambl. O vaxtda yok edi. Efsane de yok edi o vaxtda. Ballar bir şeyler bir yıldan sonra Qaytarma ansambli bilesizim, bir yerlerge kelse bu öyle bir odisseya olgan edi. Yaş edik. Gastroller başlandı. Ya son bir yıl geçmedi. Kırım çıktı ortaga. Vetan gastrolleri. Ama Özbekistan zamanını keliniz hatırlayıq. Ne için sorayım? Çünkü mına men özüm hatırlayım. Qaytarma ansambli Özbekistanda bir şehirge kelse öyle bir odisseya olgan. Plastinkalarını biz o kadar dinleyedik. Onun için Qaytarma ansambli bizler için öyle güzel bir örnek, numune olgan edi. Şunun için o vaxtdaki mühiti nasıl hatırlaysınız ve kimlerle çalışmağa kısmetiniz oldu? Men işte bilesizim, baxtlı adam. O muzikaga kelgende. Men hem çalıştım, hem konuştum degenleyin çok sizler уже yokturlar bu dünyada. Şu kene yaşlarından başlayayım. Susana Mehmetova bolsun, beraber çalıştık. Bek çok laf eteydik beraber. Son nasıl desem o vakti Gülzarap diye vakti de o da yaşadı. Rüstem Ağa olsun. Uryaptek Ermençikli, Tevzi Bilalov, son bir ayga Zarem Almazova kelgen edi. O vaqtda kelgende o qaba sesінен bir çıkıp yırlan edi. Aqılımda Navoiy şehrindeydik, Buxara tarafta. Halk ayak üstüne turdu. Çıktı qabalı sesінен başladı yırlamağa, temeli nemeli. Men pek seveydim öyle yırlanğanını. Anашты hepsilerinden bana nasip oldu çalışmağa. Dağa Qaytarma isteymiş Mehmet Ağa Arslanov. O bizim en nasıl desem olacak, hem dirijörümüz edi, hem master na все руки, hem davul çalaydı o ansambli, hem saz çalaydı, hem bas gitara çalaydı, hem akordeon çalaydı. O galiba ömür boyu instrumentlerini çalıp kelgen. Manga nasip oldu ekimiz Kemani Ferhat bir evde toyçuk var, balaban çalgı çağır almaylar, ev içinde bek dangırdayacak. Kemani'den beraber ekimiz barıp çalayıq. Ay Mehmet Ağa barayıq çalayıq. Beraber Mehmet Ağa Arslanov'tan ekimiz Kemani akordeon barıp çalgan edik o vaxtda. Bek Uryapte Türk yırlan edi. Aqılımda bolsa men o vaxtda endi tım öğrengen edim. Dinara kızları tım oynan edi. Şu soylarım, yaxşı tanışlarına barıp, tekaran çıktı, çalgıcılar oldu. Gandayın tekaran kazandık. Öyle meselede oldu.
Ана ондайын адамдардан мен çalışып келдім. Ама концерттерге келгенде нелер олайды? Бақыңыз, мен сізге айтайын бір сырыны, мен бір концертіне алып барған едім, бұл біздің корифейлеріміз ненді. Ве бір чоқ шелерге тәжіплендім. Мен бұл артисттен сондыра шықмайжам деді. Я мына сіз бұл бойытты остыңыз, бұйыдыңыз, çalıştыңыз. Артистлердің мұнасибетлері ақында не айта білесіңіз? Біздерге де біраз сырларыны ашыңыз. Артистлер оларын аңламақ үшін олардан бәрабер çalışmak керек, олардың yaşayışına кірмек керек. Onun için маңа тек аранчық бұл мәселеде еңгіледі. Мен 5-6 ел өзім кеманежі олып çalışқанда гастролерде чештірлі шелер көрейдім. Енді только біздің ансамбльде олмай, бір коллективте бола бұл мәселе санаға шықсалар, олардан да yıldız парылдағандайын адамлар жоқ біздің халқымызға. Ама четке барсаң, анда өзінің концертлері болайды. Бір халық, бір артист өзіні ерін білейді ансамбльде. Ама тек аран деңіштірселер алекет көтерлейді. Оле көтерлейді, ама. Оле ма? Ама санаға шыққандай бір шын ұтылайды. Бір-біріні бағышлайдылер ма? Чоққа бармайды. Олар бек енді білелер, өмір бойы бәрабер çalışып кележеклер. Насыл десем, тез қайтайдылер. Ама яқшы чатлайдылер бір-бірлеріне, ама сон тез қайтайдылер. Кене отырышып, лаф етейділер. Не үшін десем, біздерін чоқ мұсафірлікке де чағырайдылер де. Олайды гастролерде бұтын ансамблін чағырайдылер. Бір столға отырайдық. Бір өзін бұрынды шышыртып көрсетежек олса бір-біріне насыл мұсафірлік. Ойнайдылер, артистлер еділер олар. Ана баба доғма сой-соп олғаннайын лаф етейділер бір-бірлерін. Ама шықса бір-бірін көрежеклер жоқ еді. Олайды мәселеді. Не пожасын, артист яшайшы. Я қайтарма ансамблінің ең парлақ девірі насыл? Ең парлақ девірі, білесім, маңа кегенде, ну, ең парлақ мен берлесем ки, олар ең пейда болғанда, 56-шы сенесі пейда болғанда, тек қайтармады гүл біздің халқымызға ең парлақ көрінеді. Ама менде екі күн бар, жыллары бар. Бұл 87 жылы біз бірінші білгенде Ветанға жол açılды. Біздер Ветанға концертлерден кележеміз. Біздер концертке келгенде екшер концерт берейдік. Үшіншісіне халық аяқсыне тұрайды, сығмайдылер клубқа. Уақытты ялварайдылер, үшінші концерт бия болдырайдық концерт. Бір концертіміз құдалар келген гежесі 2 сағат қаш даққа кетейді. Олардың арасында перерив болсын, еш болманда 6 сағат çalışaydık біз. Ağır еді. Ама бір дәнесі жоқ çalmayacağımız демеді. Дәбер топлайды біздің сорайлар не апайық? Çalамыз, кешіреміз концертін. Учер, ана бұл ең күчлі парлақ момент еді мен яшайшымда. Ама сон мен модерлік еткенде 94 жылы çoqсы тырышқан еді ансамблін за граница албармаға. Ама чаресін тапамай еділер. Екшер-үчер адам барып келеділер. Ама мана мен насыл, бақылы адам десем олacak екен. Жетіштірдім. Загранпаспортлерінде çoqсы 10 тәне адамда жоқ еді. 5 күнде ясадым шо загранпаспорт. Агер меннен уже ағлап башлан еді. Вы ішіңіз сіз пек яқшы бежере едіңіз. Ве қайтарманы мүдірі сонра олған едіңіз. Ве білесізім, бақында да біз мұтлақ лаф етерік. Мен білесізім нені тақып етейді. Мен сізін бедерек бермізінен раметлі Ремзия ханым бақалыны дайымы қатырлайым. Сізді оқадар güzel тандем олған еді. Сіз қайтарманын мүдірі Ремзия бедерек бері вессіз бір-бірінен оқадар тіл тапайдыңыз. Ремзия аптемізні насыл қатырлайсыңыз? Ремзия аптені мен çoğdan білейдім. Бұл еще 80 жылларынан. Мен саям ки бұл біздің халқымызда енді ұяғына мен ойыншылар тарафынан çoğсы оны насыл ученики. Talibelері пейда болды бек талантливый. Олардың ішінде ең күчлі Джемиле Османова, Munir Бей. Ең күчлі ол темел қойған хореографлардан бірі. Анда Аким Джемилевте çok қол қойған Munirге оғлан ойына қолларын енді
бек мен еметем, ама Ремзи Әптенде өзінің бір чоқса Жемеле ханымда почеркі бар. Ремзи Әптен бек мен білем Өзбекстан вақтыне чоқ берабер çalışайдылар олар. Айта жағым ки 2-3 ай көз ташлайды, сефер келейді, біздер вақтер Аничокта яшайдық. А мен қатнайдым, Москва, Ленинград, енді Хорантан бақмақ керек. Сон деді, балам деді, сен өлек бір келішкеннен шапқалайсың, ем чалғыжысың, ем чалышып келдің, ем балаларын білесің. Мен сені директор етсем, насыл олар деді маңа. Ама мен дедім, Ремзи Әпте, мен бірта бұл ішке қайтмаға авесім жоқ. Неметейм, ама өзім içimнен қорқан едім. Но насыл директорлік бұл опазданы олы олмайды, мен да яш оғланым. Как говорится, опыт работы никакой нету административной. Мен білем, ағыр меселі. Соны финансовый отчетность бар, ответственность бар. Оңа да башқа жақ келішмек керек. Сон мен 3-4 ай четке чекілдім, бір қач кері айтты. Ама сон директорден, филармонияның директорынан берабер Лафете мені ішке алдылар. Ана уақытте мен берабер чалыш башқаланда Ремзи Әпте сефер айтайды. Балам, сен неме жесін, атықчы бол. Бана нас анада четте чалышасың. Мында да атықчы бол. Қапыдан кір алмасаң пенжере, мен Ремзи Әпте пенжере иногда сқола. Сығмайым мен о пенжереге, тапарым мен он чаресін, яваш деп, ана оле о мені огретейді ғарып. Айтайды, ерсефер. Ама білесің не? Мана мен 25 жыл оннан чалыштым. Бұл күші қаветі олғанда, біз 3-4 программа епсілерін яздырдық. Біз мана бүгін атерде болған, айландырылған программалар. Ремзи Әпте бір руководитель яздырмады. Яғни бүтін бұл программаларын Ремзи Әпте қойды. Мен киіндірдім, Ремзи Әпте ясады. О мен yollaydı, Аллан күн Симферопольге ақчы мәселесін, сон берабер Ремзи Әптеден кітейдік материал бақмаға, ама темел бар еді Ремзи Әптеде. Оны ақылында Қырымда насыл формалар. Шында өлеттікелер, тек аран узорларын жиштірсаң урбалардан, қазақлардың урбасына ошай жақ. Ана өлі урбалар тікелер. Бенді оғадарлық современный етілмейді. Ана біз анда да темелімізін жойамыз. Серерді язықлар олсын темелімізін жойамыз. Енді оғадарлық құлақ асмайым, енді олардың өзлерінің ішлері бар, ама ерсефер біз жой біреуден алмаға Кавказтан олсын. Костюмлер, Кавказлардың костюміне оша башлады. Не үшін біздің халқымызда бөлі адет бар? Біз ұзынқымызны ашықмайық яшатмаға. Не үшін андан аламыз, мұндан аламыз? Не үшін ола? Тілімізге келгенде кенеді дача хрустия лафетеміз. Не үшін халқымызда бөлі бір адетіміз бар? Насыл ондан құртылмақ мүмкін? Насыл түшінесің? Ондан құртылмасын. Менталитет. Біздің халқы евел заманнан. Бек вончун, бек олей живучий біздің халқы. Біздің аша боламадылар. Біздер бір халқын мы изучили каждый народ, который нас окружал рядом. И мы знали, как с ними общаться. Возможно, за счет этого, благодаря этому, біздер тек аранчы хруща айтайым, ағнасынлар, біздің халық выжил на сегодняшний день. Ама өзімкімізді ғайып етеміз. Өзімкімізді ғайып ете. Өзіміздің ғайып ете. Анауса ағыр мәселе, да. Ве артистлердің насибетлеріне келмеге істейм. Сіз білесіз, мен өзім де концертлерінде иштирак еткен едім, ве бақса едім, артистлер олар сіз айттыңыз, мен де білем пек специфик адамлар, олардың жанлары тез, ағыра. Ама сіз олармен тіл тапай едіңіз, насыл ұсулар қолана едіңіз? Насыл десем ки, маңа бек çok yardım еткендір, мені артист олып өзім çalışқан вақтым. Мен о вақытте çok біздің, насыл олса айтайым, çok ерджі біздің бек күчейлі ерджіларымыз келіп маңа тидірейділер. Мен енді өгренейдім, яваш, енді музыкальный училище бітіріп келіп, оғадарлық мен чалайдым. Енді тойда чалғаннайын ансамбльде чаламайсың. Анда башқа чалмақ керек. Нота қоялар, бірші қоялар. Оле сойлары болайды, келейді, илля маңа тидірейділер. Ана, оле чалмақ керек, боле чалмақ керек.
мен башым шырып абле озым ашайдым, озым дердім дегеннайын. Ама мен сон, как сказать, занимался. Үйжі күндізге мане чалып тоқтан дедім. Мен шо меселеге келішкен. Оле момент келді, бірденесі яныма келмеді. Мен чалып кеттім. Чалып башладым. Уже лав келішмейді мана. Ана өлетмек керек, мана өлетмек керек. Іштен мен оларын еңдім. Ама бұл ағырлықларын мен 5 жыл ішінде 4 жылны көргендерім. Бұл біздің айтулы чалғычылар болсын, жыржыларымыз болсын. Оның үшін ки маңа мүдірлік еткенде еңгіл жарақ олды. Мен істейдім бірдане чалғычыны болсын, ойынжы болсын, жыржы болсын. Жанына ауыртырмайым. Бекімдір оларға башқа жа көрінедір. Ама күчіме көре нағадар олды. Мен озымы, насыл десем, стремился найти общий язык с ними и как бы хорламайым дедім. Хорламайым. Насыл олмаса да даянайдым. Оларда тілдері, ағыр тілдері болған сойлары бар еді. Мен она да құлақ салмай едім. Башқа модир чаресын 2 даққада тапар еді. Ама мен Себе. Яқшы ерлайым балам. Çalışsın. Яқшы чалам. Çalışsın. Dayanmak керек. Біз оларға. Ана үшін бүгін мен ремзяптеден берабер ансамблін башқа руководительге қолына полный комплекттен берген еді. Ана енді уяна өзі. Ама шында мына айттыңыз, бүтінлей, яғни ананелерні башқа рехберге бердіңіз. Бүгінгі күнде ансамбліне тақып етесіңіз ма? Мен алған күні ақылымда ансамблі. Оғадар 30 жылдан зияде çalışып кемек ансамбльде. Müdirlik etmek. Бүгін кегенде çoğusu artistler. Енді adlarını айтмайым. Кім біле, насыл çevrilmek мүмкін. Сіз не вақытте қайтажасыз деп сұраған сөйлері бар. Мен деймін, жаншықларыңыз ауырмасын. Мен тек араншық енді өзімде бақмақ керекім деймін. Ама бекімде бір вақытте достойный руководитель болса, творческий, продвинутый, өзін ішін білген болса, оңа керек олacak болса, административный опытный работник дегеннен, келіп, çok olmasa da тек аран çalıştırarım, өзім огренгенім берерім. Ама мен саям ки бүгін біздің халықта балалар, яшылар бек продвинутыйлер, олар тез огреніп кетер бұл зенатқа и достойно албарарлар бұл модерлік ішінде. Мен белесем ки бізде тек чалғы мәселеде, ер мәселеде талант түгіл, административно-управленческийде де бар. Ама бедерекберден бір чоқ ішлер бағылы, яғни бүгін ансамбль ғайып ола. Программаларға насыл қимет кесередіңіз? Программа мәселесі, мен да программа көрмедім. Мен өзім... Яғни программалар өледі қойылмады? Мен насыл айтайым ки, мен өзім учил çalıştım. Яңы рехберден. Теміз өзінен шыққан программалар олмады. Ремзяптен ойынлары, анаун ойынлары, евел заман шыққан ойынлар. Бір-екі яңы шилер қошылайды, ама яңы программа түгілді. Епсі чоқсы айтайдылар мана біздерге, модерлерге бек ағыр еді мәселе зритель тараптан. Денеген халқын тілін біз дейнейміз. Кен ескі программа кетірдіңіз. Бұл түркілерін біз уже 4 жылдан берлі дейнейміз, 10 жылдан берлі дейнейміз. Бұл ойынларын нағадар да көрежеміз. Севеміз, Алла саулыңызын берсін. Яңы бір шелер кетіріңіз бізге. Сон халық кемейді концертке. Ама кемесе, ана ярамай топлаған жематын. Олмай өлі. Сіз программа беріңіз, біз сатайық. Базарда насыл ола? Яқшы малың олса, покупатель есть. Ярамай малың олса, епсі четке чевірлі әрікте. Ондайын концертлерде де шо. Ансамбль қырмын. Мен шашайдым. Әр сефер яңы программа, әр сефер мен деймін, не уақытты етіштірелер болар. Бір қач кере барып бақтым, дейін, бір шын қайтармайлар. Жыржыларын Алла саулычықларын берсін, түркілерін неме дайын ашайлар. Түркілерін алмаштыралар. Мына дейнейім, бұна чоқсы біздер.
Bizlerki bir şeyini öğrenseler, anau pişip kurup yanıdan olsa kene pişmegенче yanı turkuga barıp çıkamaylar garipler. Едini бедерек берден bağlı, insanın Bederek motivatsiyadan bağlı. Beyderik berden bir şey. Meresim men bir vaqtda böyle mesele böyle aytkan edim. Bizler müdür olup zakulisniy работники. Bizim işlerimizin bizim başlıklarımız определяют. Yaxşı organizatsiya etsen, молодец deyler, yaramay etsen premiya vermeyler. Ama yaxşı müdür, rehber, творческий руководитель işini müdürler geliştirmiyor. Onlar aklamay çoksa. Programa deyler. Olarga kaytarmanın bon oyna, şu kaytarma yanlış oyun koy, kene şu kaytarma diyecek. Ana koreysler hepsi bir betki bolgandan keyin olarga da kaytarma hepsi bir tüste. Oyunlarda bir nemede. Onun için rehberin halkımız konsertke kelgende o ayta maşallah. Kim çıka sonuna konsertin? Rehber çıkama maşallah degende. Ama nasıl konsert getirgensiz dese rehber çıkmay otura korkup. Böyle ağlar oldu mu? Korkan. o kadarlık olganı görmedim. Benim zamanımda konsertlerimiz yaxşı geçti ama ona keleydi yavaş yavaş. Ona keleydi yavaş yavaş. Men beylesem ki öyle zaman gelir biz o meseleni de eşitlerik. Yazık. Elbette ki yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Temelimiz öyle. Mana men yanı rehber kelgende 9 tane oğlan edi. Öyle poslu. Her bir eşeği var edi. Men onların çok onlar menden de çekişeydiler. Ama men onların dayandım. Onlar ansamblde oynaydı. Onlar çıkaydı sanaga yakaydı. Onlar mağa men için ne aytkanlarıma ne gerek o? Men evde soy sopum var. Men maktap kolunda alıp жүрген. Yeter o nemetken. Onlar yamanlayım men. Yaxşı müdirim, yaramay müdirim. Bana ki sanaga çıksın, yıksınlar. Doğru mu? Doğru. Oyuncu kızçıklar var edi. Öyle poslu. Hepsi dülber. Güzel kızçıklar. Remzi yaptı. Oyundan gayrı boyuna bakaydı. Sıfatına bakaydı. Balam sana dülberlik bek sevi. Oynama öğreterek. Bir tane salis olsun, hepsi anturajda oynasın ama dülber olsunlar diyedi. Ana Remzi yaptı. Öyle tekaran gelişmedim sıfatı. Almaydı işte. Boy olmak gerek. Ama boyu yokum, sıfatı yokum. Sananı aşamak gerek. Ana Muniver dayın, Muniver Muslidinova her sefer aytaydı. Ana ama o çıkkanda yıkaydı sananı. Onu men de zakulisniy laflarını aytmayım anda ne aytaydılar ama termoядерный başkaca aytılmaydı. Şanal çıkkanda aşaydı o sana. Ama massовый oyunda, например, ayrı çıkaydı. Gelişmeydi. Anda böyle post Dilber söyler. Başkalar olmak gerekir. Енді ben canı ağırtırmayım. Onda sıfat çıkı bir joruk ama başka. Solist olmak yaraşa ona. Ana ondan olmak gerekler. Ana birisi bugün bakam qarıp çıkıyor. Ne aytacağım da bilmeyim. Yanasız bu işki. Ve daha bir mesele sizden laf etmek isteyim. Bilesiz, bizim halkımızın taqdiri pek ağır. Halkımız daima yolda. Başta sürgünlükte Özbekistan'da halkımız yaşadı. Endi tekrar halkımız yolda ve öyle oldu ki halkımız bugünkü günde çeşit ülkelerge darhaldı. Ukrayna'ga, Türkiye'ye. Mana Kırım degende, siz de şimdi Ukrayna'da yaşaysınız. Kırım degende aklınızga ilk evvela ne geliyor? Men isteyim ki halkımız niyet etsin. Vetanına. Halkımız kayda isteyende yaşamak gerek. Ama vetanı olmak gerek. Siz Kırım'ı sağınasız. Neni en çok sağınasız? Pek sağınam. Sağınganda da yol tutam. Men özüm Kırım'dan ayırmayım. Yaşayacak yerim var. Men tamirlarını kesmeyeyim. Her sefer yazda ilk kere bardım. Endi nasıl desem, men isteyim ki işte halkımız olan mana meni oğlum manda torunçığım bana padarka ettiler kızçık olsun kelinim. Onlar da kayda yaşamasalar da
білсімек кереклер ветанлары бар. Сефер кегенде ветанна оздың тілінде лаф еткен олсалар, культуралары развивация етсін, бір тарафтан оздың татарлығын, дүйгілігін білсін ветанында. Күчлігін білмек керек. Ама біздер ветан дейміз, ама күчіміз жоқ та ветанда. Яғни олар біздің үстімізден тұралар, боллық жоқ бізге ветанда, насыл десем. Өзіміздің ішлеріміз, өзіміз бақмақ керекміз. Қол контроль бар. Боле олмақ керек. Ана он үшін о евел заманнан келген совет вақытнен, ана бүгінге де... Şimdi yazıqlar olsun da beter. Да, бетер. Фират ағам, неге ең çox yazıq сынасыңыз? Білесіз, мана насыл десем, мен пек істеген едім біздің ансамбль бүйік олған. Мана бүгін сізге келейдім, мана мен Қырым татар оғланы, берде дедім тоқтаса бір қавечки ішім саба içip yetiştiramadım, işim var еді. Alayım bir kahvечки içeyim degende айлансам афишалар тура. Вирского деп yazық. Мен Қырым татар олып, білем бұл не болған. Ойыншы коллектив. Ана, мен істеген едім, оле олмақ ветанына келген соң қайтарма осып күтмек керек, оле рехберлер çalışмақ кереклер, оле балетмейстерлер, оле ойыншыларын ең күчлі сойыны қайтарма кетіріп, бір ерге барған соң қайтарма дегенде Украина olsun, қазақ olsun, өзбек olsun. Қайтарма Қырым татар ансамблі деп, оле оңа янам мен. Бүгін не вақытте қайтажақ, не вақытте олажағын мен бек қорқам ки, жойылып кетежек қайтарманы. Ады жойылacak, тарихте қалacak. Бүгін Кезлев шерінде базироваться етейді, ама çoğuсы çalgıcılar іштен шығарылды. Мына текараншық вақтын алайым, айтмағы істейім. Яңыр еңбер оларақ, сен бүгін адамлардан контракт бозас. Мына бұл yıl ештім, бір-екі да контрактларын кешірмеген. Енді қаста балаларда бар. Но оле адамларын çoğuсы заслуженный Крыма болсын. Başka звание yok Крыма. Çoğusылеріне, şu Rifat Ağa даже дирижер olsun, onun kontraktını emetmedi. Оле адамларын ремзяпте болсын. Büyük bayramlar olmak gerekеді. Творческий вечерлер olup yollamak gerekеді. Стилерім, істемейлер. А бүгін не так, мен широкой рукой контракт кешірмеймін. Сен бүгін наследиені жойдыртасың. О адамлар 20 жыл çalışып келген, звания берілген. Значит, олар заслужили. Сен оларын істемейсің контрактын кешірмеге. Так, значит, әзірлік кор, творческий вечер яса. Симферопольде помпезно йолла оларын. Отырсыңлар бұрын шышыртып, ярамай çalıştыңыз деп, соны айтырсың оларға. Бірданесін йолламады да. Насыл? Жойдыртмақ істей, олмаз. Потом санада, кен айтacağım, АТР каналында olsun, şu Kırım televizyonunda de milletте болсын, айландыралар қайтарманы концертлерін. Hepsi bizim vaqt ремзяптенен. Кене şu çalgıcı балалар, кене şu yırcı балалар, bugün kontrakt olmagan жаңалары yok. Neyin жойдыртacağısın? Ömür boyu istoriyada kaldı o балалар. Бүгін yarın konsertlerini aylandırmasınlar. Mana men 90 yılı Kazan'a bardık. Kaç yıl geçti? Почти 30 yıl geçti. Симферопольден соң Ферат тез-тез телевидениені включать ет, Қырым телевидениесін, АТР канал. Ансамбль қайтарман Казанда концертін көрсетелер, сен келмені çalasың. O vaxtda мен yaş oğlan, 23 yaşında oğlan. История, он никуда не денешься от этого. Янасыз bu iş нет. Қасиет етесің. Бек янам, бек қасиет етесің. Келечекке соңғы суалым olacak. Nasıl ümitler beslейсiniz? İsteyim ki әрбір өзінің yoluna turar, halkımıza da, ansamblimize de, bala çağalarımıza da, hepsilerine. Bu ağır zamanda bek ağır meseleler, bana bu bizim büyüklerimiz ananda raketaların, maketaların korkuz boturalar adamların gerek mi?
онда еңежек неме yok. Адамлар развиваться должны. 21 век мирное небо над головой должно. Особенно біздің халқымызға. О развиваться етмек керек. О бек çok şeyin жойды. Яна озағына кетсе да жойacak. Иншаллах, біз үміт етеміз, жоймайжақмыз, инкишаф етежекміз, ақыр вақытларға бақмадан. Ферат ағам, біз сізге жан жүректен минидармыз, бөле мерақлы сөбет үшін çok сау olыңыз. Siz de sağ olunuz. Сайқлы телесерджілеріміз бұл güzel нұқтада яйынымызны екінлейміз, қатырлатам яйынымызның мұсафыры Қырымда нам қазанған санат әрбабы, чалғыжы қайтырма ансамблінің сабық музері Ферат Меметов олғаныды. Мен есе сізлерінен сағылықлашам. Кележек яйынларымызға қадар көрішмек үзіре.